Zašto je Vučić peder i nudi da popunimo odgovore pa da probamo. Zato što je dao milione za fudbalski klub Partizan, pa nije dao svoje, nego naše pare. Zato što je pohapsio Belivuka i mafiju, jeste, nakon što ih je napravio i oteli mu se kontroli. Zato što ne daje tajkunima da rade šta hoće. Kako? A Đilas? Zato što ne sluša strance i njihove savete. Angela ćuti, Rio Tinto isto. Zato što ne priznaje lažnu državu Kosovo. Pa taman kad je trebalo da bude gotovo, oteraše Tačija u zatvor. Zato što je Srbija danas ekonomski šampion. Stvarno ima i ovo pitanje. A ima i da dopišete sami, pa pregled dana upisuje. Predsjednik nije peder, jer samo pederi jedu 9 grama voćne salate i 3 keksića uoči važnih razgovora u Briselu, a naš državnik objasnio nam je na Instagramu da on to ne radi. Jel stvarno ima još nekog da ne vidi kakva je ovo operacija našeg mozga